VANLALTLUANGA Indian National Congress candidate CHUAN SERCHHIP-AH mantur CCTV BAZAR welfare TLIN HLAN. Commerce and Industry Department NEIH SEDP DAWNG TURTE ENDIKNA HUNNEI ani. OSC SERCHHIP-AH District POSHAN ABHYAN HMEICHHIATE HUMHIMNA le DIKNA CHANVO INHRILHHRIATNA HMANG. SERCHHIP District EXCISE and NARCOTICS Department CHUAN HEROIN HONG SAMSARI PAKWA HMAN. SERCHHIP Cable Network Clear TURTE Chibaivek ule Chanchinthar ngai thla chiar tulel du lai Vain Khan puar VANLALTLUANGA an SERCHHIP-AH mantur CCTV chu BAZAR welfare TLIN HLAN. SERCHHIP-AH HUMHIMNA taktan sumdona munani CCTV te chum ve tho ma sela alo cover kim lo hle Tilbo dorokte omvechina wangin SERCHHIP-AH welfare te chuan puar VANLALTLUANGA Indian National Congress candidate nena an mamo thu thlenin anin an mamo zia share in Vain Khan lom takin BAZAR Association nena ahlana BAZAR welfare te chuan hetiang hian lom thun soi Rujang kan silo kan gan lo memang hai bazar tuhan CCTV kan memang pudu aman minron isaka tumi tu minda ko barkim lawa kumatuang kan dil kan thasung tumin minron lo tira tuna yan kan vai yan ne thak dan kum to ba kan lo sia kan MC ranga Mani. Kumatuang Congress Party candidate ani. Trong năm thì các lễ các sơ volunteer thì chưa tangin election tên thì thì bây giờ mình tên mỗi em lại thì sẽ chịu vào trong các công ty anh trong các phòng na sẽ chịu một phá trong tên rồi là khá sẽ pura pet chua pura turin cái xóm chua thì lại Congress hianin candidate turin cái kal president tak uang lo le ele kam tak ko turin no em zora min kan nei ulol sota kan rom plat se chief minister he ini am state India am state zong chief minister tegi an em jogani Chief Minister at Nadia Ramin Pason Dona Chief Minister Achabok Chuan Ramin Pason Chief Minister kan engkimani disia Rorel na Trasia Pura Serchhip Pui Serchhip Nule Pazong Zongte Congress Minor Koyo Turin Som Jawani Alame Pumatluang hi SERCHHIP Congress Block Shuai to Chanem Takinan Troy Omani Vain Khan Commerce and Industry Department NEIH Family Oriented SEDP DAWNG TURTE ENDIKNA hun waimi hol piani venga nei ani Mizoram Sarkarin Family Oriented SEDP phase 2 na akalpui turatan SERCHHIP District Align Department shang te chuan tun thachunga chanpuina sum masa sem turin ma anlameka Vain Khan Commerce and Industry Department SERCHHIP District chuan an NEIH beneficiary te ko khomin an account le epic te ENDIKNA hun mangin APR an sign bok ani Commerce and Industry Department hi SERCHHIP District ka beneficiary nga ber do tuni in beneficiary zariat somthum pathum an neya tundin muna Family Oriented SEDP NEIH hian SERCHHIP District ka beneficiary sangli zanga pahni anom do nani Shia theichina SERCHHIP District ka Assembly Bial pathuma changin
mi sang khat zali ai tam cheu SEDP noi chanpui na dong tur hian thlan an ni to a serchip SEDP line department sang ten chanpui na dong tur list an don china serchip bial tengin sang khat zali somriat pasari tui kumbial tengin chung ko sang khat zanga somni paruk le sang tur zo bial tengin chung ko sang khat zali somriat pakwa an vain mi sang li zanga pahni thlan chwa ani to ni serchip SEDP line department sang tia hian family oriented SEDP second phase a hian line department pariat zinga HNVT department chu beneficiary nga beran ni le dona serchip biala zariat somkwa pathum tui kumbiala zakwa somkwa pariat le shangtur zo biala zakwa somni pasari anvain beneficiary sangni zariat somni pariat an nei le dona first phase a po khan beneficiary nga beran lo ni to bok ani HNVT department noi hian vok vul thang tu mi sangkha zasari somkwa paruk zet omin ar vul thang zakwa somnga pahnian omboka bonglian vul thang tu somthum pakhat anom baka sial vul thang tu mi somni paruk le kel vul thang tu mi som pathum anom bokani HNVT department dota hian commerce and industry department in beneficiary zaria somthum pathum anneya horticulture department in beneficiary zali somkwa pathum neim sericulture department noi beneficiary pathum chau an oma beneficiary nei tlem beran ni thung line department sang te hian an department noya chanpui na dong tur te hi enfil na thok mekin bank account diklote enfia mekani a hi tun khani som panga a zo man tur ni in tun kha September sang hi somni pathum chung hian chanpui na hi pek tur arwa manani chanpui na sum hi tho khat na kal tlang hian beneficiary ten cheng sing ni sanga cheu an dong dona second installment a cheng sing ni sanga cheu pek le tur ani ang When Khan OSC SERCHHIP le District POSHAN ABHYAN 10 HMEICHHIATE HUMHIMNA le DIKNA CHANVO INHRILHHRIATNA HUNANMANG One Stop Center SERCHHIP District le POSHAN ABHYAN ICDS project te changkopin PNE1 Anganwadi Centera HMEICHHIATE HUMHIMNA le DIKNA CHANVO ti thupui mangim thusoina hun manani a he huna hian nu naupom lai le raipuarte ron TLIN pi baby lel chakimi chinza case worker in thusoina huna manga OSC le Women Helpline biak po theina le an ha tho chiang zo ka tarlan na pamphlet sem tel ni in har sana tok te dom kang tu le shil she tu ni cheu turin kal khom zong te cha ani bok Nimin SERCHHIP District Excise and Narcotics Department chuan heroin hong samsari pakwazet an man SERCHHIP-AH Excise and Narcotics Department chuan Nimin heroin nia shiat hong somsari pakwazet an mana SERCHHIP-AH Excise and Narcotics Department ten tum khata heroin an man tamber tum nia shiat ani SERCHHIP-AH Excise and Narcotics Department hian an thudon bo zuin nizan masa khan champhai lama tanga motor ron chukha te chu tui chang luya an lo enfia damdoi ron phur tu niarin hlel motor Bolero AS 11V 5670 le Alto K10 AS 10B 1115 hi an enfia HNUAIA engma man nei lovin chiang zo ke enfia turin SERCHHIP-AH ron phur ani a heta hian shiat pui tu turte kowin uluk zokin motor hi enfia leni a nimin chokmadar somvel khan Alto K10 malama thuru khengdam doi ti himanin motor number hi aleminan lo tha kani hengdam doi an man ti hi sabon bomada ni im awain hong somsari pakwazet ani a hemikai noya hian damdoi phurna motor khaltu Sirajul Haq kumsomni panga Bakirchal Karimganj Asamnia in Chalbaka MD Musle Udin kumsomni pathum Brahman Sasan Karimganj Assam Abdul Khayyar Mohammed kumsomthum pasari Nilam Bazar Karimganj Assam Abdul Karim kumsomthum panga Sagai Bari Tripura le Sahin Ahmed kumsomni pasari Nilam Bazar Karimganj Assam nia insoite chuman ngalan ni a Nimin Khan athei anga chui zui ngal ni in vo in hian SERCHHIP District Court ta shwai turarwa manani hong khathi SERCHHIP-AH cheng singni sanga manvel nia chut ni im tunchuma damdoi an man hi cheng moi som pakwa singsari sanga manvelani SERCHHIP Teachers Association chuan an POWL kumsom ngatlin lomna chu Nimin Khan an loma SDA te hian shwai tu thar an thlanghal bok SERCHHIP-AH zirtir tu intel khom na POWL SERCHHIP Teachers Association SDA chuan an kumsom nga natlin na Golden Jubilee chu Nimin Khan an lom SDA Golden Jubilee lomna ta na munmen siam SERCHHIP DO complex ami chu Nimin chomadar som pakhat khan SDA President
puvel Chanchinthar Shilmoi chuan hongin heminut chun dar som pahnih hian government higher secondary school hall SERCHHIP-AH kumsang ni somni pathum somni pali shruaitu an thlang ngala chunhudar ni a chunhu program man chunjom ngal ni in hehuna hian SDA member lo ni to le Mizoram Sarkar Sports and Youth Affairs Board Vice Chairman PTC pa chunga chuan khwalian nia man puim SDA in kumsom nga atlingta chulom omati thusoya ama po SERCHHIP khwa government SERCHHIP College BA batch masaberani thule government gem high school Alodin Khan headmaster masaberni im kumsang khazakwa somriat panni sangkha zakwa somriat pali chung atho nu a kumsangkha zakwa somriat pali khan zirtir tu na ban sanim politics alu chiltak thu soya SDA din champhapha chu zirtir tu ni ani bokti po soyim zirtir tu te chu mishing engma anilo puitlinga siam tu ni thule an mani poala ni bi kam nei chu mi puiten an thorim na an shat puina le an choi moina ni ani tia soya zirtir tu kal khom te chu za na chibai abuk bok kwalian chuan SDA malak na sang te tar langin zirtir tu te kar tho ho na tha awm theina tur le indom kan tlan na tura an malak na te chu tha ti thu soya zirtir tu te chu mitin tenan ngai san le an nun phung po an en big an ni ti in shereng turina cha sarkar na sang jok thok tura exam result chuaka SERCHHIP khomi an tlem thin thu po soim hemi konga hian zirtir tu te poin an zirlai te zinga chan an lak apoimo thu soitel bokani SDA Golden Jubilee LAWMNA hun hian PAWL Vice President Pu Samuel Saitram lian chuan kai shruaim President Pu Vil Chanchinthar Shilmoi chuan in LAWMNA thu soya report changalan danin SERCHHIP Teachers Association hi September ni nga sangkha zakwa somsari pathum khan din ni im SERCHHIP Primary School changa college thlengim zirna im sarkar in kolle private school thok anget le nget lo thok te po tel theini a tuna hian member za somriat pali mekin SERCHHIP azirna inzinga SDA til lo hian ombok nimina Golden Jubilee an LAWMNA hian an try to hlui lo ni to tenena choi moina thilpek hlan an ni bak ka an member pension chuak mi paruk te thana thilpek hlan ngal ani bok SERCHHIP Teachers Association chuan nimin khan kumsang ni somni pathum somni pali chunga an pol shwai tu tur thangin president Pu Vil Chanchinthar Shilmoia government SERCHHIP College chu thanani a Vice President Pu Samuel Saitram liana Government Higher Secondary School khan ani Secretary Tlangwal John Lalven Zela Zoluti Memorial High School Headmaster khan ni im Assistant Secretary Pu VANLALTLUANGA Midland Middle School khan ani a Treasurer Tan PC Cross Thangi Ramlai Middle School chu thanani Financial Secretary PPC Ramthari New SERCHHIP Middle School chu thanani bok 42nd Assam Rifles in Unity Orphanage Home SERCHHIP marveng athilpek an pe nimin tlai khan 42nd AR SERCHHIP te chuan Unity Orphanage Home SERCHHIP athilpek chi sang bu fai chini atra bong hute tel thingpui fele no panglom chi sang engmozat an pe a an chunga hian Unity Orphanage Home athok tu te chuan thinlung takin lom thu an soimol ani nimin khan Teachers Day sanghi somni pathum chu school sang ten an manga Social Welfare Minister Engineer LALRINAWMA'N khumtung Post Matric Union Board sai zirtir tu teni sanghi somni pathum chu aman pui Minister Engineer LALRINAWMA'N chuan khovelin Mizoram manti zirtir tu te POL ni bi ka zirlai le zirtir tu kalkhom te chu chi baibukin khotlang le ram le namtan inpek tharna ni tan mangcheu turin asom Minister chuan kanram nga fak zirlai te zirtir na konga thok tu zirtir tu te chu fak omati a zirlai te churam le nam mangai na zirtir tam atul ti soim mithiam le thil ti thei tak te poim ram le nam mangai na an nei lo chuan mason na ti thuan op tu kan ni thei ti shiat atul le ni ti mani mishing pui te hlut na shachianga chen ho pui thiam ni atul thu soim Minister chuan kan thil ti thin tam tak te hi mani chana inda thiama kan mo phurna le ti tur kan shiat chiana thei top chua kan mo phurna len theu atul thu kal khom te ma soya kan tongkam le chet zia hian mirang te nena thui takin thu soi thina ti he program a hian khum tung kho chunga school sang zirtir tu tele VCP pulel shechianga baka MUP MHEP YMIO ten thon soini
SERCHHIP ko chunga school shang te poi NIMIN khan Teachers Day hi mangim an school le munrem changa program an buat saya zirlai no pang 10 program kai hruain zirtir TURTE choi moi na thilpek te lan an ni bok. Phainuam Health and Wellness Center building thar chu bial to MLA Pulerin sang ral te na hong. Vain khan Phainuam Health and Wellness Center building thar chu Serlui bial to MLA Pulerin sang ral te Vice Chairman Rubber and Allied Crops Development Board ni bok chuan a hong. Serlui bial to MLA chuan Phainuam Health and Wellness Center building thar honani theita chu loma mati thu soim khomi puiten hrisel na konga mason na sazo kan mu thinan tangkai takan man nge be sei thu soya Health and Wellness Center chu hrisel na kong inzirtir na le INHRILHHRIATNA na mun poimo takani a Health and Wellness Center chu sarkar ta ni rualin amang tu le chortu bertur chu khotlang mi puiten ni wangim amun ma te duat le uluk tak en kol turin khotlang mi puite cha a khwalian chuan shipui leng le ramri boykara MLA ani chungin bial chung mason na tan thei to pachwa thin thu soya Phainuam mi puiten tuithiang lim le hrisel zok anin theina turim tuida kholna tengki lian po siam that ani thute kunna thoka ek zong tu ten olsam le zang khai zok an khai thar ten senga an chal chwa theina turin munchang shanga lingrot lai ani thute Phainuam chu ramri de pa om ani wangim ramri veng him tu tur sipai te om na mun siam ani thute khochungin kalpona mun shanga siam that ani thute po soi Pulerin sang ral te chuan bial to MLA ani na Phainuam khotlang mason na turat na an thona mi puitin an lo troi om chin na a lom thu soin lungrual taka an chan hozel chuan mason na sazok an mu zela be sei thu soi bok ani Phainuam Health and Wellness Center hon na hi Dr. R.K. LALRINAWMA'N Senior CMO Kolosip District chuan kai hruain Reverend Zonun Sanga PCI Phainuam Pastor Bial chuan hun seramanga Bial to MLA hi Serlui North and South MNF Block Shwai tu ten choi omani Vain khan biate Vokvul Association le Veti Department Board sain Zialung Community Hall Pigeri Management Training nei ani Vaina Vokvul Association biate le Veti Department Changkopten Vok enkol dan tra training nei na hiam Aizol training Dr. KVL Rochar Zela DVO Aizol District le Dr. Kelal Chan hima VO ten zirtirna an pe a zona le chan hunte mangin hun loklak takan mangani biati khotlang hian Vokvul lama chan anlana sa le a kumsang ni som ni pahni ni kum chung khan Vokshalna tang hian cheng noi za som ruk panga chuangan mu a ni kum ain kumin sang ni som ni pathum chung hian Vokshalna man hi atam zo kan be sei Vaina Pigeri Management Training a hian biate Vokvul tu te point an lutin kalpon chanem le a biate mai ba kan khochen om sial ho ka Vokvul tu te tang po in mi thanem tak an kala training hi pukap moya biate Vokvul Association Chairman kai HNUAIA ani Katizong Chanchinthar kan puan thei te choni e